Naupang te hi chu an hlu ani tiro min ti hlim tu beran nia anaril ru thiang hlim em a chiale tha tak takan la sheve lova mishing duom takan ni anton na latlema antan chuan khovel hi annuam ve hle ma se chang chuan mirap thak tak te kuta antan chang om ve fawa khovel hi alian ema thil thleng hi atam lutuka Naupang hetiang poisoi mi alote chunga po hian thil rap thak tak tak khovel mun khoilai mo chuan alo thleng na sachin hle lo ni a kidnap kan ti hian puitling mai an kidnap lava Naupang an kidnapa rei tak khung po an tam mai tual tha ching te pon an ru ka an ti hlum tam takan oma an mel shiat mi alo ten an han mana an han ti du da a an thabar thin dan tur zia hi ngai to ila nule pale chung den duat taka an en kol kha an chung te mu lawa midang miswal kuta an om thut khan kha Naupang thabar na le ator na kha arap thla khopang le chutiang chia Naupang kidnap lo ni she om tam takhalo tuar to ma se mak tak mai chuak le dam kho chuak le ta te chuba ka hetiang an mani kidnap tu te hi tu te nge an ni eng ang mi nge an ni le ti te le hetiang Naupang kidnap rukbo tuara an run chua thei dan ngaihnawm tak tak te hi kan thlir ho le don ani ina tang ye ya casino nom na te mi du em bilbet hi han bel chiang ve te India online casino number 1 le mi terin perani ilo shangai shim games purna tak tak rontem vela bilbet a hian eng games po ina tangin lo khel ve theya a design na tha in games how hi a smooth em mai boxi games khel tir te tan pu a ol sam tak tura ruwa man ni in a khel thang te tan la khelanwa em mai boxi bilbet a hian games nuam tak tak khel mai ani lawa he bilbet community a hian I in pek man kha I mudon ania games I khel man kha a thlon lo amani mudon ka description box a hian lut la link hi click la games sa I chak theinan bonus that tak lo omdona entirnan deposit bonus te a free spin tur te le adang te po lo omang bilbet hian RTP nei sang ema chu games a I chak theina asang ti na ni chu bulchan nan chuan ka description link ka hian click la in register in I deposit fa saber siam ro le aranga a ol sama a himbok bilbet hi gaming environment him taka duang tu ni in imimal thil le isum te kha a him em ani chuan engei nga player sang chuang bilbet magic apple true phur omzia sheto tu tele games him om tak tak khel me te hi ronzom vela ka description box a hian bonus a ombok kha o Elizabeth Shof hi kumsang ni paruk September ni rukhan school bus atanga achuk hi rukbo man ani a arutu hi Vincent ni in ani hian rama ashwaya ama leilai fit som panga athuk pu ka chuan ada ta ni hemi atanga nai te hian Vincent hian in haute anei ve boka heta hian Vincent hian Elizabeth chunga hian thilrap thak tak ti in he puk thim taka hian ni tin voitam taka pong swal thin Vincent hian Elizabeth hi atlan bawemo tlan bawatu mani chuan atha ngal tur thu in akha token vau renga bom ada te entirin ati puwa tur thu ten awawa angonga te chuan thir shrui na phuara chua tum chuan a u naupa ati nat ve tur thu te pon vau thin bokani ti chuan le he Naupang fing tak mai hian ama man tu hi abum don chupo muang changin he pa Vincentin Elizabeth hi baby ti ten akau china akau ang hian Elizabeth po hian akau ve maya Vincent hian kamangai che atile atilet ve maya abula omdu zok tlan bo po tumlo ang mai na omta phota chubaka Elizabeth hian Vincent tuizong takte ansoi pui thin chhota a Naupang te ma ni se afing tak zet ani Vincent hian ami man ang poina en lo chawa ami rin tak angin a enta voi kha chu thil poi takati pha dongon tange Vincent hian Elizabeth hi aring tama ma a phone chu pe in games a khel a phal sakta a hetia phone a man phal sakhi
rukbo atanga nisom na ani anu number Elizabeth hian alo chin chia thlapa heta hian he naupang fing tak hian anu hena message anu chia ta hai kanu truck lian pui an lu chhuah na bul charm hill bula leilai chhunga ka bom a bokania police ko vatro ti in anu hian police te message adon hi a entir vata atir chuan tute emo ina anon prank na velani hian an ringa ma se ma an la shim phot a phone signal kha an chui vata helai bor vel hi an zongta an zon lai vel hian Elizabeth le Vincent te hi leilai noi a hian an oma an mani zong tu te thom te pon shevek theya an chung helicopter te po a rivut futa Elizabeth chunga hian Vincent hi a thin rim hle ngala ma se Elizabeth hian fing takin a thluak a mangle ta a zana tlan chuak vat turin Vincent chu a fui le a tlan bolo chuan an man don chiang ni in a fui sawa ti chuan zana chuan Vincent hi tlan chuak ta he naupang hi ama a in chan chuak ani Elizabeth po a chuaka rama chuan a oma an puk omna chunga chuan a ding topa an omna hi chiang takin khoilai nge shebik silova September ni som paru kumsang ni paruka ni a Vincent da leilai chunga hian a dinga chanpui tu tur awin a awak waka hetia bunker chunga hian a din lai nge hian zong tu zinga mi pakhat chuan awa mu fu ta hlau mai hetia awa mu tu ber hian ti hian a soya khano pangkha ka chan him ni idan soi thina min fak thina ma se ni lo khano pangkha ama a in chan chuakani ti in a soyani he bitu klok September ni som pasari hian helai bunker an siama tanga mel enge moza ta la highway konga Vincent hi man ani bele ngal boka silai te chemte te night vision googles te halo kola le lama Elizabeth hi hospital a shwai vat ni in a chung te nen hlim takin an in puleta tuna chuan lo pui tling chho ve to in dental assistant ang te na thok ve thina malsom na tam taka dong chho zelani keima ang chia hian hne tu in ni thei rin nan ne yanga ya mi va bia ka ti pui te hi pui mu a huai sen na ngai boka hi khovel top na ani lo ti in kat ngai to atlat turani ati ni girl in the bunker ti movie po kha Elizabeth Hilton be chana siam ve khelo ni a Vincent Khan an man tanga akumle kumsang ni pasari khan ti hian a soya poi soilo me chelo pangkha ka mang tangkai ani engtika emochuan min langai dam thei ka beise a chan chu keima hi ka in ngai dam thei lovani ti in Vincent hi thiam lo chantir ni in apoi lo khoi dang te po shiat bel nual ani a kum zali somni pakhat tang turati anita ni Sasta gruni hi kar sari lai ru ka khung bawani be thunga me ni som baru kumsang hi panga khan law enforcement te chuan nuber brendai le apasal hwal mark le an fapa slate kumsom pathum te ruang hi an ina an mu a rong taka tha ani an ina hian mitangan la chenga brendai fa te thau pani dilan kumkwa le shasta kumriat te annia anni pani hi mu anni velo thunei tu te chuan amber alert an siam wata muntin renga an thalak ti hian tara anti chuaka FBI te pon na sataka zon be puyan thak ngala maseka sari chungte me utsu engma an she theilo July ni alaw nito hemini hian Dennis restaurant at hokmi pali te chuan sestai ang tak mai hian mua news vela tanga melan lo shia tani awangin police an call wata police te hi rang takin an ron thlenga he me cheno pang hi an han endik chuan sasta gruni nge lo ni abula ron kal mi pa aron shwai tu pa hi ama mantu nge ni in ani hi serial killer ni in Joseph Edward Duncan ani Shastai unaw pa dilan bawve thau ero hi chu police te hian daman ring to lo hle July ni lia arwang hi mu ani ta nge boka dan ken hian lo kap hlum to ani khazan sastai chungten thilrap thak takan tondan khachu hetiang hi ani shastai kha kumriat mi lekani khamizat khan aruma a closet athom no boma chuan mi tu emo amu in a insia a hlaw le a unaw pa kum ko mi lek dilan chu shilin dilan hian anaw shastai hi athamwan nan amut pui pha hiala mase annuwa an pani hian anu in aron kai thawa shasta hian soile dan chuan anu hi heta hian aron chapa in tho angai kan ina hian tu emoni an aron ti ni room pakhata anwa pheya an pa mark le an unaw pa slate kumsom pathum te chu
an kut phuar ni in an ka te pi na lo in tuam boka an bok khup boka mi pakhat adum veka in thuam lo oma shotgun alo keng boka shastai nu brandai chu tin pa in chingthive wat turin alo ti ngala hepa hi kumsom li pahni mi ni in Joseph Edward Duncan ni in serial killer ani brandai te nu pale an fapa kumsom pathum mi slate te hi athat veka shastai le dilan te hi chu phuarin akal pui ta daya shastai hian a soile dan chuan a u dilan anen hian pona akara adha phota ama Joseph Edward Duncan chia hi avalut le a per thom ring taktele natia auri te asya thua soya chapchungin engthil nge thlengkha ka hrethiam lawani atiani wa nei thlak takin shastai ero dam takin chuakta achung te ero dan ke na kota hian an thi ta vek mai ani a athil ton hi adam chunga zui reng tu ani ve to don ani dan ken hi thiam lo chantir ni in apoi khoi dang zong zong te nen thi turati ani a anti hlumma de drowa omlain athwa ka cancera en kola du mi alawa chemotherapy le radiation therapy te adu lo veka doctor te chuan october tha kumsang ni som ni khan kum khata tanga kum chan ve vel bak adam to don lo thuan soya hemi tanga thanga na vele ka hian kumsom nga pariat mi ni in tan ina hian a thitani kumsang khat zakwa somkwa paruk me ni somni pariat khan sebindar deni hi kumsom pahni mi ani a hemini hian school lampani na sai gala khal meka mark dutrox hian laukit na bin a in noi basement a ada a sebin hian zo na anga ema mark po hian lu hai chin hle mark hian ti hian a shil ringota anu le paten ama tha tum tupa misual sumphu tan pek du lo thu shilin ama hi a chan chuak tupa zo kani ti ten a in soi china sebin hi mark hian apong swal reng baka eitur po a petralo le a sebin hi achung te le a thian te lekha tur zia te mark hian a phal saka lekha thon lungkwai tak tak haziak nuala athona a in ngai thina ma se markero hi chuan a chung te le thian te hnen hi a thlen tak tak ngai lo sebin hi a khwa a har ema markabula hian a soi renga anin zia le a khu har zia te ti chuan mark hian august ni kwa a chuan kumsom palimi lethilia delhes a kidnap le ta a sebin ni omna hian shwai ve in mark hian sebin ni hna chuan enro kathil ti sakche hi atia mase heno pangkum som palimi akitnap le hi marka thilti fu lo takani don michen khatin akaran lo muwa a number an lo chin chia thlapa police investigators ten akar number an neya chui chwa nan hun an du rei to lo hle ogas ni som panga maya kumsom palimi delhe sakitnap le atanga kar khat po aliam ma in mark himan anita market an pahnia akitnap thule apok swal ve thua soita a sebindar deni phe hi chu ni somria chungte meu alokol man to ani he serial killer lo ni reng monster of belgium ram huayan ti mark hian ma point me cheno pang pani kumariat mi ve melissa ruscole julie lejeune te halo kidnap to a an pani hian ril tramin an thi achan chu mark hian kara ruk awangin tan ina atan san wang ani rap thak takani chu mayalani lo kumsom pakomi pakhat le kumsom pasari mi te hi anung chunga aphum thu a in puang boka baka ama thian pa ngei barnat po anung chungin a phum ni in a soya barnat phei hi chu a shai rui phuta ni khwa sha lo lai na phumani a che dan hi soipo shu oma rap thak takani mark dutrox hi prison of nivelle sa atang meka adam chung hun chu heta hian a mangto do nani Elizabeth Smart hi thakwa te me uruk bawani a anma ni in ngei Salt Lake City Utah US atanga ruk ni in arutupa hi Brian Mitchell ani a hetia chemne na awawa ashwai bawla hian Elizabeth now Mary Catherine po hia omve renga room pakhata mu ani a alo mu hil der thung a u Elizabeth le Brian Mitchell te hi ankal ta niya shat nuwa anu te ruma avakal ruwa mase anu te ruma thlen ma hian an ina room pakhat bula hian a u le ama arutupa Brian Mitchell te hi an lo la om rengti a muwa
an mu ma in alet le thei shama Mary Mitchell hi aruma kun lut let le in abiruta a achuak le lok ngam dalova darkar ni iliam nuwa achuak ngam chia he hizing darli rik ma velani a anu le pate avakai thau fata atho adwang atho soi mai mai mo an lo ti maya ma se anrum tuk veran va ena a screen chemte mangati chiat zai chiat an va mu chuan atakani ti an sheta a an chi ai tan ta ni Elizabeth hi Brian hian ram nuaya a camp na hmuna ashwaya heta hian Brian da nupui Wenda Barzi polo oma an pa hi athural pui veka hetia an man chung hian Brian hian Elizabeth hi apong swal renga zu te intirin merewana te azuk tira ama hi sa kholam thil taka thusoi tu ani angin anupui Wenda Barzi nen anawa avel na ate street pastor anga omna hian Elizabeth hi an shwai vechina Elizabeth hi alua tanga ake mor thleng khu mel lang tok tok kor fwal war an hak tir thina mina zongtan chuan shiat thei ani ngai lo police ten an zun na apui thei tu tur ber Elizabeth now Mary Catherine ber la hian amut thil der na lama a mel lo en boxi lova na sataka zon anita anu le pate pon TV lama kidnap tu chu an fanu pelet sham turin an ngen mol mola Elizabeth ro Brian tenu pa ti du da na nuaya tanga atlan bolo nanan linga an nu pa che in Brian nu pui Barzi hian Elizabeth hi chomu malpo apedu lava bol hlote a etir changa oma apasal nun ron na hian a thlop em le ngala anuwa Elizabeth hian soile dan chuan Barzi hi meichia aton to azonga rap thak ber ni in soi anu pa hian Elizabeth hi munshang shanga anin son puya engemot chen manan nilaw ma se Elizabeth now Mary Catherine khan thil shia chua aron neita a u Elizabeth alak bauzan khan Brian na o te kha alo shia ibeng chen lawa chang ibeng chen lo chuan katina lawang che te ati ri kha a sherenga angai tu avang wanga a oshiat to a angati ema aron ngai tu chuak thut an inavoi khataron thokto an in chungvel ron siam tu Emmanuel tia an shiat chumi o ngei chu ni in a sheta a anu le pate shilwata anu le pate hian a mel hi lemziak thia manzia tirta a helem Hillary King life a tele America's Most Wanted ta te ti lanani nu in ama Brian na lem nge yelo ni Brian na chung te jingami pakhat hian alo movie a police te chu Brian na thalak tak tak a peta a he hian the dar le ta chuai mai ti chuan March ni som patni kumsang ni pathum alo ni chuan nu patuak patni in a shan ve in Sandy Utah Brian Mitchell te hi an muta a meiche patni akal puya police ne na an report wata rak takin an man theita a meiche patni shwai te hi anupui Barzi le Elizabeth Naupang bau te nge an lo ni bok anu pa hian kidnap pang te pong swal wang te in thiam lo chantir ani a ma se atir lam hian trial turin an nirulam ala fel tok lo ti puan ani a ma se kumsang ni pakwa chuan Barzi zok hi trial thei ani ta a thiam lo changa kumsom panga tang turati ani kumsang ni soma Brian hi a trial thei vele taboka thiam lo changin dam chunga tang turati ani ve thung June ni som panga kumsang khat jakwa somli pariat khan mechanic Frankla Sari hian Florence Sili kumsomi lek hi Woolworth Dora notebook sent ngaman lek arulaya mana Florence hian he notebook aruk chan po hi a classmate te nena true or dare anti wang mai mai ani a hetia Frank na lo mu hian Frank hian a bumta a FBI agent angina insoya kumsomi lek Florence chu abuma manini ti ten ati thaya atne na kha to ka in report reng turina lo ti a heti lai hian Frank hi FBI agent ani lo na samaya kumsum nga pakhat mi ni in thlani liam ta leka khan tan in atangin ron chuak ve chi ani a me chenau pang kumtling lo mi panga apong swalwanga tangani hetia anin mu thin ta ka hian June ni som panga kumsang khat jakwa somli pariat khan Florence hi Frankla Sale hian a rubauta Florence ne na hian a thian te pahni pa an school ami in Atlantic City ya chol an manna kar khatlek cham tura asom thu asoi tira ankal nu hian a IRA an cham tur thu lekha thon tir le a lekha dang po thon tir zela mase July ni somthum pakhat kumsang kha jakwa somli pariata chuan arei tama ama achung ten
police an report ta ale khathon china address vel an enchuan an in omna an va chuita a ma se in hi lo rok vek to a thalak an va muthunga he hi ama man tupa frank kan thla alak sak ngei mai pipu Florence thulai ani a he hi an va mu a tu na kan mu mek hi ani nge a an sul nu nge ani ti an chiang thlasom ni pakhat chung chu Frank hian azin kwal puya apa anga in soizelin apong swal reng boka Baltimore Maryland an omde phei chuan Florence school te minglem phwa sakin akaltir hiala kumsang khachakwa somli pakwa April tha a Dallas Texas an in son le a heta po hian minglem wa second Florence School kaltir le boka heta an then omnu root hian he pa fa anga langte chet vel dan hi alo en ru reng thina mak ati thina Florence hi zot ma se soizaw ngam si lo ma se kar engemo za ta liam nu a chuan Florence ri ru hi ne in adop chuak ta a root hian thu nei tu te befatin March ni somni pani kumsang khachakwa somnga khan Frank himan anita ni damchung atang turati ani a an chan chu atak Florence ero heta tanga kumni lek liam nu hian August ni som pariat kumsang khatjakwa somnga pati khan car accident awangin athia kumsom pangami lekani ama car khalni in truck ding lai suta wangani a news an puang na sa a thlasom ni pakhatte mi umana khung baulo ni to ani thute an soitel zela tan ina tang Frank ama manna reng tu pa poina lo shiatin tan ina tangin pangpara ron thon ve hiala ma se he pangpar hi Florence nule pa te hian an pom lo zia entirnan an voina po he pangpar hi an tilang velawani ti chuan ma Frank po hi March somni pani kumsang khachakwa somruk paruk khan man ani atanga kumsom paruk na chia nat na pakhata wangin atan na muna kumsom ruk pa komi ni in athi ve ta ni